Maya pa oras kabalen. Kayan tabing mabilog ang persaling GNM TV 44, mabiyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pumalansing informasyon. Ore ni Pure Balitang may kalap ganing Biyernes, April 11, 2025. Yako po ibeniginto at iti in News Force, Pampanga. Bayong Arena, ing asahang pakinabangnan na rin ang Angelenyos, katukining inspeksyon na rin manumpulan king amanuang pasilidad. Ay report ng Patricia Mamang. Penimunanderi Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. at Pampanga Governor Dennis Delta Pineda ing inspeksyon king Bayong Lapid Arena kedi king Barangay Pangpang inyang April 10. Ing amanuang pasilidad pinonduaneng Senator Lito Lapid. Ating kapasidad na 5,000 katao at ating niya namang ustong parking area. Akakitchating mani munang destinasyon para kareng concert at sports king rehiyon. Kaya be mo naman king inspeksyon i-Police Colonel Joselito Villarosa Jr. ng Angeles City Police Office, RC Ramos Construction President Ina Ramos Reynoso at Special Assistant to the Governor Angelina Blanco. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kimpe katauling datos ng PSA o Philippine Statistics Authority tukluya king 96.2% ing employment rate in Pilipinas. Ay ning balita ng Patricia Mamang. Tuklo king 96.2% ing employment rate king Pilipinas inyang February 2025. Agpang yan king piyakatalwing datos ibat king Philippine Statistics Authority o PSA. Bagyayang mas mababay ti kumpara king 96.5% amitala inyang February 2024 pero mas mata siya king 95.7% inyang January 2025. King statistics ning PSA mibaba ing underemployment rate king 10.1%. Diba king 12.4% inyang February 2024. Ang mga intuliran na mas maritakla rin bilang dareng Pilipinong talapag-obra amanin tundagdaga oras o kaya naman alternatibong obra. King estimate at king 49.15 milyong Pilipino ingating obra inyang February 2025 mas marakal kumpara king 48.95 million inyang February 2024 at 48.49 million inyang January 2025. Ing labor force participation rate o LFPR at king 64.5%. Mas mababa kumpara king 64.8% inyang parehong bulan inyang milabas abanwa. Mga ibabaw pa rin ing sektor ng serbisyo at edukyan ng agrikultura at ing industriya naman ing katlo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Para kareng maka-EV o electric vehicle o kaya naman hybrid na rin sakyan. Panikwanan ng Department of Energy na mika 7,000 na EV charging stations king mabilog ang bansa katuklo ng 2028. Ay ng balita. Good news ini para kareng maka-EV o electric vehicle o hybrid cars. Determinado yung administrasyon na pasiknangan ng sustainable transportation king bansa. Agpang king Department of Energy target ng makapanalakad 7,000 electric vehicle o EV charging station king mabilog ang bansa katuklo ng 2028. King salukuyan at yun na king 912 operational EV charging stations ingati na king bansa akera kalan atupan kareng gas stations, parking lot at commercial establishments. Kasan metong laketi, ring miyayalwa mo namang kumpanya mitatalakad EV charging stations. Plano ng DOE na mika public consultations para king pamagka ng EV charging stations kareng aliwa pang gasoline stations at parking areas king bansa. Kaya be mo naman king plano ng integration ng EV infrastructure king power grid development ng Pilipinas. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, akin pa magbalik ng News Force Pampanga.
Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat, at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Ready pa rin balitang dapat namong tutukan. Kabilang ang pamangan, iba't king Pampanga, kareng binida ng National Food Fair, bilang kapag masusyan king National Food Month, aginapan king SM Mega Mall. Idol Report. Penny Munandere, Presidente Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang pamamuklat ng Bagong Pilipinas Food Fair king sa Mega Mall inyang April 9, 2025 bilang pamagkilala king culinary heritage ng Pilipinas ating sika ng dareng local businesses. Ing limang aldong food fair, Penny Munanan ng Department of Trade and Industry, Bureau of Market Development, Promotions, ating OTOP o One Town One Product kasan metong reng regional at provincial offices ng DTI. At chulakete reng migit 250 micro, small and medium enterprises o MSMEs iba't king miyayaliwang parti ning bansa kabilang na Pampanga. Nung nukarintina gunya keti i-Vice Governor Lilia Nanay Pineda. Layon ning fair ing isulong ing sustainability ing pamangamit king modernong teknolohiya king produksyon, packaging at king pamangan makanyan mo rin ing digital transformation dareng MSMEs kapamilatan ning e-commerce, digital marketing, logistics at cashless payment solutions. This National Food Fair is more than a gastronomic celebration of our rich and diverse culinary heritage.
It is a testament to the incredible talent, ingenuity, industry of our local farmers and artisans who bring pride and honor to our country. So congratulations to all the participants, the mga exhibitor, mga organizer na pinagtiyagaan ito at ginawa lahat upang maging matagumpay ang itong National Food Fair natin. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilog ng 24 oras. Easterlies o ing mapaling angin ang manibatan king Dagat Pasipiko pamurin ing mamapekto king Luzon at Visayas. Pauling na niti, mapali at malisangan na panahon ing asahan. Dapot at ing kalat-kalat apamanoran king bandang gat panapon at bengi. Samantala, king maraguladakan ing Mindanao, ing ITCZ o Intertropical Convergence Zone yang mamapekto at makaranas nomang maura na panahon. Ala namang bagyo o low pressure area aakakit ing pag-asa, kilub at luwal ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kekay lugal, manyari mong ikwento isumbong, kapamilatan na rin numero payakit king kekay screen. Malyari mo na mag-post king kekay Facebook account. Manalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, inganinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kaning sa Kapampangan. I'll venue lang ang Bernice ng nakalap istorya ketiking probinsya. Yako po Ginto at ini in News Force Pampanga. Balitang puto, King Balen, susunod.